Kubure, imen po na Senator Dicanet, makawatanin lima. Senator Dicanet. Alangan kami, Mr. Speaker. Mona ban. We are going to roll, Mr. Speaker. I think all one back from me. Vice, law honorable members. The right can me patang China and gallery in Mesang Ranwet, so ilang si Ote right can me pompe kan me kin til patang China and kapese kan. Mr. Speaker, Irayang may kamelele may okonong ang sansal o legislature wet konong ang bil uya ko purgi o kawit wasakan may konong ang uya bergi uya kapalang punta yang siyo. May mangi ang siwet punta saket-ket dan kapal begi project kan lekin siya sa kita nilet government wet o yang aki project kan and way lekin pidata sand mining. Sansal में रानवेट कंपनी kan mekin apaliyong kita il peak solar kita tibsowet. Imei kamelele me utang konong en legislature weten en kake ukiyong moine agency kan office kan met opil private sector kan me ipatuan me Mia raila on private kan mia raila pek on license then rangka ken and sand mining oya sabis kan on Bondi State melelong project kan sangat tenan sompung ke semalan restaurant wet solapi karayong kapal dahil ketiyan ng kapal and development mekareta Mr. Speaker makono